Nesiyinkinga zanamhlanje usibhekene nenkinga ey'ningi nemizi ubabamkhulu ofuna esiyakhe kufuneke ibe namakhokho esangweni ngaso sonke isikhathi and kuyaphoqa kwesokwazi ukudifenda ngaso sonke kumele nje esangweni hlala kubekwa amakhokho ngoba ngokwesiZulu insizwa eqala ukuba nesigcawu akumele ithathe umuntu osazi omunye umfana nonengane onengane nje kahle kahle akamthathi umuntu eqale ngayo uthi amgane okusho ukuthi mangabe kwenzekile lelo bhadi noma lelo nkinga waqala ngomuntu wesifazane nonomntwana kuphoqa ukuthi lo mntwana kufuneke alanywe manje ngoba inkulumo yamizwe ikhuluma ngamakhokho nje iningi labantu besifazane esebe nezingane abaqoqwa abanye abantu abangena izingane banemithetho eminingi too much umuzwa ebeka mina bhuti wami nje ngeke ngisifuna isithembu ngamane ngiphume lapho ngeke akhohle ukuthi ngokwesiZulu uyadatshukelwa abazali bakhe ahlathi babezela intombi kwakumele kahle kahle kube yilowa umuntu omzalisa ingane kumele njani amqoqe so inkulumo yami isensizweni kakhulukazi ngithi mina siyisizwe sisohleze sifaka amakhokho siwabeke esangweni ukuze sidefende ngoba imizi esizoyakha yona automatically lo mizi izobe iqala ngathi indaba ukuthi ufika uma ngabantu uzokwakha umuzi uqala ngaye and uthothi wedwa kwenu lo magoda ezehlala ngisho esithebeni shuthi njalo mangabe kula ekhaya kukhona imicimbi ekhona kufanele kubizwe kumele kuzo amanye amakhosikazi akwelinye ikhaya ezoqoba la wona afike ngenazo izingane ngaso sonke isikhathi asikho isidalo sisalukwazi esiyothunya inhlahla makuhlelwe esithebeni lapho kulelo khaya kusho ukuthi nje ziyohleze izifika izalukazi kodwa ifika ngokungaphatheki kahle ngoba zibona lo muntu wala ekhaya uyena ngabe uphethe umbese ehlele eceleni kukhona abantu bakulelo khaya noma mhlawumbe imizi siyahlukana kuyibona abaqobayo ngani na into namhlanje ishelana umthetho ziphula usiko isintu balibona ngathi sibulala abantu besifana cha kufanele sivele sifundise yena ngoba indoda ayigani ngifuna ukuveza lokho ayigani indoda ingakho isintu sasifundisa ukuthi ziphathe kahle akulana amadoda amabili akwenzi ukuthi nokuthi ungaphuza utshwala ngoba indoda ngeke izikuthatha uma uphuza ingakho kubona ngathi manje isiZulu noma isintu siqinisa kakhulu abantu besifazana kodwa hayi ngoba sibacindezela ngempela ngoba kukhona la sibavuna khona uma ngabe ukuthi bayajola usumcacile uyamxosha kuyenzeka ithongo limfune usumxoshile njalo umbambela lithi akahlawulelwe so isinto hayi ngoba siyabacindezela abantu besifazana singakubona kahle kahle kwezinye izinto ngoba uma esumcacile lo muntu emathongeni ungwakulelo khaya kushayo ukuthi awusamfuni awusamthandi usunjani ngithi mina sizizulwane sobe sihleze sinamakhokho esangweni ngoba namhlanje amakhosi ethu ngeke zikwazi ukuphatha umbese eqobe emakhaya ungayiphenduli ngele video uma ungazi nombese uthi yini ukuhlala esithebeni kwakhona mangabe kuthengelwe ekhaya kuthiwani ihobo lasekhaya lithini kumanje kuma comment neza ngizodefenda ngoba khulumani kubantu enizobathatha manje nibatshele ukuthi njengoba ngikuthatha ngedwe ekhaya kumele ekhaya kube khona inkosikazi yophatha isithebe ukuze izalukazi lezi zala ekhaya ezayiganile ngale nkathi kuhle lapha esithebeni kuhlukaniswa inyama ziyokwazi ukuyengamba ngoba uma ngabe ufika unomntwana kuwazi uqobela izalukazi so kuyaphoqa automatically ngoba ngiqoqa nje kufanele kube ukuthi ngiba nomunye umuntu ozofika la ekhaya engenayo ingane ukuze ohlala esithebeni manje ke kunamhlanje sisizwe sihlala sidefender sizulana esiyibi angisho ukuthi unomntwana kalotsholwa lithe lamulima liqonde kuyena nabantu besifazane musana uma ngabe nidatshukelwa ziyinsizwa noma mhlawumbe zicabangela abazali benu benzoshaya imithetho eminingi ukuthi wena awusifuni isithembu kanjani ngoba ngokwesintu sakithi angeke upha kubuhlungu kuyoba buhlungu ukukhangezwa forever kusho ukuthi leso sibhebe ngaso sonke isikhathi la ekhaya ngeke isuke idraza la ekhaya izofaka isibuso lapho ngoba ufazi wakho oganile uyakhangezwa uma kuthiwa nje misibani bana amakhehla ukugijima isibusiso laphana nakho laphana kuhlela esithebeni sehleli omakoti sebefaka inhloko zabo ngapha komsingathi sikhiphe soganisa khona sisuka emsinga siyale kuthiwa isicholo sebehleli befake nezidwaba befaka izicholo zabo wena mangabe ungaqhoyisiwe awuhlali lapho uyakhangezwa mangabe futhi unengane usuganile awuzuqoba uzobudla ngelaphana ngoba uwazi uqobela amakhosikazi imizi enjalo kuwena wedwa umfana kulelo khaya umuzi onjani ozohleze eqotshelwa amanye amakhosikazi umakoti walapho emdala lo mfana sizulwane sifaka amakhokho wanwe kuphoqa ukuthi imizi obamkhulu mase yakhe izobekwa amakhokho lapha hayi inkosi yembona manje yabona mfethu obe nengane nifuna ukudrive imoto inkinga nifuna ukusekeleza amakhosikazi ni drive imoto nivuma yonke into azonichazela yona ngesimo sokuthini asemandleni vele asebenza kahle niyosibona izizathu sokwenza ukuthi omkhulu bengase amakhosikazi bengase ngiyolo ngisho yabona nina la emhlabeni zazobona ngiyabonga ethuba